Hello guys, video tham này ngalo le ta tuntum video tur hi poi mo mai kan share tur mo tuna ka viewers tele ka subscriber te tu poning chu kan share tur poi mo mai ka lo soido na chu tuna ha ilo tanang Oleh kan video tur tuna kan content tur content main khong in I zona nei tan khan Instagram link hi description ka data Instagram milo follow wala zona milo zot thea WhatsApp group po link ka da chu in lo join nga zona milo zot the ni hemi her chungchang te sam lam chungchang har san nei te khan zona min zot the ni tuna kan content tur hi Nitin Hair wasi atha em ti ha kan lo soi anga chun enge thadlo na ti ha no endon ni chu Nitin Hair wasi thalo ni mo chu lo chin sia ta la Nitin Hair wasi athalo wa Nitin Hair wasi hei alandan le han ngai tua chun athat mel ni mo a fai du mel nan na thong mi te kan ni chun le gym kal mi te kan ni chun ni teng kan in bol ta kan in bol ha kan fai ni mo taksa kha chu ni ting kan in bol ha kan fai ta chun ma se hair kan sambi ha chu ni tin was kha chu athalo ni tin kan shampoo ha na thalo wa chan chu ni tin kan shampoo hian man galo soi to a pH balance hi alkaline lamania 13 pH balance anita ni chun kan sam hi normal zon 5 point tala kan da ni mo kan sam pH balance thatur khan ni tin shampoo hair wash khan low fade out thein hemi natural color te natural texture ma ami konuna min siam dan khami sam resel sam nung tha kha akalral ve thein ni tin kan wash khan khami kan konuna min siam dan sam resel sam nung sam tha kha akalral ve thein ni mo samkha ati chethe ati ro bokani ni tin shampoo man khan chu wang chun ni shampoo man zo re khan pH balance control tu khan conditioner mo mas mo khai manangai ni tikhalo shebok tala chuna dodla chun ni tina hair wash khan samkha hei munom lawa ati rowa ati phenga ni mo ati chia ati rowa ati phenga mu po nuam lo engting ka tiang ati sisela ti nung lo ni mo khata han moisture kan te moisture hei sam nung sisela lo ni mo lan dana han juwain sabkha ti rawa ti chia ti phenga ni tin hair wash khan chuna dorla chun ni tin lui su khan scalp kha ati raw ve thai ni mo hei kan scalp kan luvuna bal khan dandruff tem ha ati thaka atina ti thipta ma se ni tin khan wash kherlo to ni tin ai wash khan khami scalp risel na nung tha vun risel na kha ati bo ati cheve thai ni mo kan sama khami moisture omsa khamo khami nung risel omsa ha ni tin wash kan akalral ve thai ni kha she turna akalral ve ka nga samnung resel sampo ti tlem pha nga kha ni chin sampu man sat pokha ni tin wash pokha athalwa kan scalp pa khami sis moisture omsa nung sa scalp resel nung sa kha atiro in article ral ve thai ni tin wash khan chuan ni tin wash kan breakage kan data hemi sambung te samchie te samtliak te kuta khoi pa po sam lo kai nung khami hair fall khami sam tla ha thea breakage thea sam ati chia kha share tur ni mo chon ka ni tin kan wash kan khami natural resel kha kalral kan dita kalral reng ta chumi kalral wang tak spliten po khom theta ni hemi sam mor ka kimo ka split en thea chuwa ni tin wash khala ti to ngai lola scalp mo mani pon dandruff mani pon alternate day ni khadana han ti ram tala han tin khajun ti lo tala treatment line ni chon den permanent straightening te ti ni chon like keratin te ti ni chon kami sulfate free shampoo kan kan khata voi thum wash turani chumin ni lawa he dandruff te nga samte moma scalp moma ni nga chon ni khadana ti ram tur ni mo ni tin ni lawin chon na thok mi te gym kal mi te ni chon khong in shampoo ni tin ti lola avoi khatna kha chon tuirungo te han tlewla tu ka shampoo in mo te han phang kan sam natural moisture te scalp resel na sam nung te kha ati
kalral ve ni moni tin shampoo kan man te khan shampoo heng ka soi tuang khan I alkaline lamania pH blend 13 ania kan sam hi normal kan na chun 5 point tan anga ya chu conditioner mask te kan man anga ya ni chun nitin han lo wash lo la I dandruff te ne chun sam mom scalp mom te ni chun ni khat dana tal khan lo tiang che chun tun video chun kha jong khan ta se next video kan mula thadon ya bye 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 bye